whatal whatu se whapoponga o tala mai Ausetalia le Radio Samoa le amatanga le nei vai aso. O Penny Wong le minista le vai whafo Ausetalia o yele urua i minista mai Ausetalia nei o le au whale atu i saina mo le urua i taimi talo na tau wha isa whaso ta inga tau upu whai a malo e lua. O le aso le ufa ilo mai ai o le aso lulu le vasa nei o le amalangai Wong i saina mo whatara noanga masui o le malo ai sa whairua i le pandemia o Anthony Albanese ma le presidente o saina o Xi Jinping i le whonotanga le G20 a November. O mafua le malanga Wong ono se balauria mai le People's Republic of China ia whaia le whatasinga lo na ono o le Australia-China Foreign and Strategic Dialogue le ai o ngatasi foi ma le atoanga o le 5 tausanga o le whesota inga atunu e lua. Sa whainua tarwai nei e le pandemia o Ausetalia o lo sa idia pēr Ausetalia se mawhatanga mautu masaina ma ua whainua foi na o tūnanga tau whatawa inga le wawa tunu e lua ua tele ni o na benefiti ua maua mai ai. O le tu i se sifo sini le wadi putia mai ai le so le mau o se tino mari o se tamai tai i se whale i le whaitu le afo le lua i le awa uni ana nafi. O le temine iro whea ngai reo mara su enga o le nei whaala me lave. Sa wala ua nei la tau sosoani i Borrowdale Way, Cranebrook, whai maina mau atu iei le ua mari ue tinga ina manuanga, tolu su tasi tau sanga le matua. Nga maniwa i lava i lea no fuanga, ai whamei leo leo e tali tonu o le ua maniwa i le no fuai le whale lea, ai masani matangata o lo no fuai. Mo whaero fo i le Channel 7, mōri maua nisi, whai maina wa aia se tangata o momoe e se mai ma lea whale, ma o i le isi vaenga o lo oanga i eisu e suenga leo leo. I se isi foi whaala lave i sini lava, wa ta ua mai e leo leo o lato mōria se li i le fasio te tangata, ina wari potia le afia o se tasi foi li i se bevesi Wollongong i New South Wales. O le whamtalanga leo leo whapea na wala awane le fisosoani whapavave i le whale lea po le afo le ono le whewhena nafi, ma maua atu i eire tangata e 5 tausanga o se li i, wa afia ni manuanga fo ringa mai na tatu e se tangata se iturou. Tau mawhai atu i ainga nuenga la vea i leo leo peita i le imanuia ma umai lamalo na soifua i lea vaenga. O se no fuanga la tāne na pue na i leo leo le ua mōlia nei e 5 tausanga le matua po le tāle o se furu le pō na pō. I le itaria ina le tāro sanga e tatala i tua mai tūra i le whaamasinonga i Wollongong i le so. O lo wa yese tamai titi ua afia ma avinatu i le wharamai i whaapopo atu i nisi o tangata mātutua pesidia ma le selau ua tongo fitia nei ono ua ngase ma afia i le tau mawhaina o le laula au le spinach. O lo ta ua o spinach ia mai le Riviera Farms pe a ma le se tasi nisi wari pitia mai le afia i Queenslandi tolu mai New South Wales se sa mana o mia le whai e o tong fitinga a ua whaalau telefoi ma le lapta inga ia tau fia le toe whao ngā ina pe whaatawina foi o le afuala au. Whai mai o aunga e pata le tino, whaafau se turou, mai ono yeise suinga le tautala i nisi teime pe e whaatoso. Wa ta ua e fō mai e leo se turanga le leilea tau le soifua maraloina, ma lo tau mate o se tu ai ngā vao e ola whaatasiane i le tu ai ngā ele o lai le spinach, lea o lo o mafuai le tulanga. Whai mai le Health New South Wales, e valu tangata na ripoti atu ia i lato wa afia iaunga nei, ma e se fulutasi o lo ripoti mai Victoria. Wa mai ona toe wala wina le whaafo i mai o nei o loa mai whale o loa Coles ma Aldi o lo o whaatau inai ma whautua ina ia tau fia loa le toe tau ma whaina. E to ofitu tamai tai ta alo la kapi mai Tonga ma Samoa ua whiriwhiria mai le Oceania 2022 Rugby Women's Combine o le ata alo nei le ta amirisanga o le Super Rugby Ausetalia le tausanga fou. Ma whaamaunia mai le APC o le kalapo le Western Force o lata ua foina nei seisi kon karate whaapopo le tamaitai o sae lua le aula. Sa whailua ile nganga fia o le tamaitai na ua whaamautu watu le kalapo le Western Force lana kon karate o se awa noa tāua tele. O Matthew Hodgson o le pule le kalapo na ia whailua o se whaiunga le lei. Mo le anga i luma o le tālonga e maise o le atina ina fo o se alo mai Samoa tālonga la kapi. Pai mai sa lua wale ini upo e whaamatala ile nganga fia le nei awa noa wa maua ma le a whao ngā tatau fo i sea whaamanianga. O isi alo Samoa to o lua o penina tuila epa ma Angelica Willa Samoa i whiriwhiria al tamaitai o sa lua lewa toi whaapopo atu nei ia i lato wa maua awa noa e ati na e ati dei le ta'alonga i le kalapule a le Western Force. O sa lua po le Little General le peona whaingoa i le manusina
sa ave masuia Samoa le laka pifitu fa pe foi mal taito sfurima mai fa mautu i Samoa. A wata ue Hodgson e uira kon karate masania na ole tausanga a lo sila pera kalapu se mafutanga fa umi mai latu nei. O le toa fitu atuala ua whiriwhiria ma le Pasifika ta alo le Super W i le tausanga fōwe au fiai Florence Hakalo, Angelica Wheeler, Miski Page, Saelua le Aula, Easter Savelio, Octavia Nanaya Feta, o penina tuila epa ma whaalua i o e tunganga. O whaalua i o e tunganga ma Easter Savelio o isi fo i alo Samoa o ta ue le lipote le ata alo mo le Melbourne Rebels. Tala nara Radio Samoa, ile nei au.